Hajde da pričamo malo o anksioznom stilu emocionalnog vezivanja, to jest o tome kako da izađemo iz tog začaranog kruga neizvesnosti i straha u ljubavnim odnosima. Ono što je korisno da znate da svako od nas ima potrebu za bliskošću i za ljubavlju. Međutim, ono što čini razliku među stilovima jeste kako smo mi kao mali doživljavali brigu i prisutnost naših roditelja. Osoba je još kao dete zaključila da nije dovoljno dobra ili vredna da bi dobila adekvatnu pažnju od svojih roditelja. I samim tim, kao odrasla osoba, ima nizak nivo samopouzdanja, pretjerano je zavisna od drugih i od njihovog mišljenja, osjeća intenzivan strah od samoće, to jest od toga da će biti ostavljena i okrenut će se ka spolja, ka drugim ljudima da bi zadovoljila tu potrebu za bliskošću i prihvatanjem i da bi na neki način podigla osjećaj sopstvene vrednosti. Borit će se da bi obezbedila pažnju druge osobe i prilagođavat će se partneru da bi izbjegla ono što očekuje, a to jeste odbacivanje. Ovo znači da u odrasloj dobi mi kada primetimo da partner možda nije dostupan ili da je došlo do neke promjene u njegovom raspoloženju, ponašanju ili generalno u vezi, doći će do intenzivnijeg zahtevanja pažnje i podrške od strane partnera, to jest doći će do toga da mi ćemo imati pojačanu tu potrebu da nas partner razuveri da je sve u redu u vezi. Fokusiramo se samo na partnera, kako se osjeća, da li su sve njegove potrebe zadovoljene, ali ta briga je toliko zagušljiva da ne pomaže partneru, ne daje mu podršku ili dovoljno slobode. I kada ne dovodi do adekvatnih rezultata, onda to povećava naš osjećaj nedovoljnosti. Ali glavni fokus će biti na tome da primetimo znakove odbacivanja. To jest, da li je veza ok ili nije, ili da li nešto predstavlja opasnost za vezu. Tako osjećaj povezanosti sa partnerom neće biti stabilno i nećemo imati povjerenja u partnera. I kvalitet ljubavnih odnosa će biti niži. Kada odnos sa figurom ljubavi nije stabilan i konzistentan, onda dete će najvjerojatnije razviti takozvane sekundarne strategije kojima će zadobiti njenu pažnju i negu, to je sa kojima će obezbediti preživljavanje. U slučaju anksioznog stila, dete će pojačavati svoje reakcije, to jest pojačavat će plać, pretjerano će izražavati bes ili uznemirenost da bi na takav način ponovo uspostavilo konekciju sa roditeljem. Ovo se zove hiperaktivacija sistema emocionalnog vezivanja. Šta dovodi do hiperaktivacije sistema, odnosno do tih pojačanih potreba i reakcija? To mogu biti razmišljanja o partneru, verovanje da je on jedina šansa za ljubav, da nećete pronaći još jednog takvog muškarca ili ženu i da ako vas ostavi bit će odličan partner nekome drugom. I zbog ovakvih misli i uverenja osobe ostaju u vezi iako im ne odgovara, ostaju sa osobom i kada znaju da baš ta osoba nije adekvatna za njih. Kako ta hiperaktivacija izgleda u praksi? Naprimjer, dečko vas nije zvao u uobičajeno vreme i vaša prva pomisao jeste da se nešto desilo. Možda sam nešto učinila pogrešno, možda je ljut na mene, pa mu pošaljete poruku i sedite pored telefona, čekate i nema odgovora. Zabrinutost i strah se intenzivira i tada dolazi do te pojačane potrebe da vi uspostavite kontakt sa partnerom, da vam partner kaže da je sve u redu. Šaljete poruke, zovete ga, pretite raskidom, kažete da vam je dosta ili ako se javi, ignorišete ga, pokušavate da izazovete ljubomoru kod njega. I možda vama koji imate ovakav stil vezivanja, ovaj obrazac ima smisla, ali za vezu može biti izuzetno štetan. I zato osobe sa anksioznim stilom emocionalnog vezivanja imaju najkraće veze u odnosu na ostale. I onda na kraju postavlja se pitanje šta da radimo u odrasloj dobi ako imamo ovakav stil emocionalnog vezivanja. Da bismo izašli iz ovog kruga, smatram da su potrebne samo dve stvari. Prva stvar jeste da promenite način na koji gledate na sebe. Zašto? Zato što u osnovi ovog stila leži uverenje da niste dovoljno vredni da bi neko ostao sa vama.
to jest leži negativna slika o sebi. Dok ne uvidite da ste vredni ljubavi, da niste teret, da ste dovoljno dobri da bi vas neko voleo, ponavljat ćete sve ove obrasce i iznova ćete potvrditi sebi ta negativna uvjerenja koja ste formirali još kao mali. Osvješćivanje sopstvenih kvaliteta, u čemu ste dobri, čemu biste voljeli da se razvijete, učenje novih vještina i pronalaženje aktivnosti u kojima uživate, to jest izgradnja samostalnog i vama smislenog života, će vam pomoći u tome da menjate tu negativnu sliku o sebi, da vaš život vredi i bez partnera, da naučite da izrazite svoje potrebe. Niste previše zahtevni. Ok je da želite bliskost, intimnost, osjećaj sigurnosti i ljubav. I kada ste iskreni sa sobom u vezi sa tim šta je ono što vi želite, onda će vam biti lakše da uvidite da nije svaka osoba na koju naiđete odgovarajući partner za vas ili jedina šansa za ljubav, nego da usporite i da vidite da neki ljudi imaju drugačije potrebe od vas i da je to ok. Ne morate menjati sebe da bi neko ostao sa vama. I tako stižemo do druge stvari koje mislim da će vam pomoći, a to je da pronađete sebi osobu sa sigurnim stilom emocionalnog vezivanja. Zašto? Zato što osobe sa anksioznim stilom često biraju one koji će potvrditi njihovo uverenje da one nisu dovoljno bitne. I uglavnom te osobe su osobe sa izbjegavajućim stilom. Zato što oni sa svojim deaktivirajućim strategijama, distancom, nedostupnošću potvrđuju to uverenje da ste nebitni ili da vaše želje su pretjerane i da niste dovoljno dobri da bi neko ostao sa vama. I onda takve osobe će vas držati na tom roller coasteru neizvjesnosti i nedoslednosti i mislit ćete da je to ljubav. Mrvice pažnje praćene odsustvom i ignorisanjem. To sam da vam kažem da to nije ljubav. Ljubav je doslednost, sigurnost, podrška, dostupnost, razumevanje, poštovanje i sve ovo možete da ostvarite sa osobom koja želi iste stvari kao i vi, koja želi da ostvari kvalitetan i siguran odnos sa vama i čije su riječi u skladu sa djelima. Takva osoba postoji. Ali ta osoba nije ona koja samo sinuje vaše poruke, koja vam se ne javlja mjesecima, koja vam govori jedno, a radi drugo i pored koje niste sigurni u vašu budućnost, niti u svoju vrednost. Zato ako imate anksiozni stil emocionalnog vezivanja, pokušajte da prepoznate okidače, znakove te hiperaktivacije, da ne reagujete na njih, da stanete i da podsjetite sebe, aha, primijetila sam neku promjenu, pa se zato tako osjećam. I pokušajte da dišete, da osvestite šta se dešava, da vratite fokus na sebe. Zato što tako mi nećemo da se fokusiramo na one misli koje dovode do hiperaktivacije, nego da se bavimo sa onim stvarima koje su nam važne, koje nam daju smisao u sopstvenom životu. Kada izgradite taj smisleni, samostalan život, to ne znači da ćete ostati sami, nego ćete znati da imate sebe i da ne morate da se držite za nekog ko vam ne odgovara, nego da budete ta staložena osoba koja možete da budete i koju vi zapravo i tražite u ljubavnim odnosima. I to bi bilo to za danas. Nadam se da vam je ovo pomoglo. Hvala lijepo na pažnji što ste bili tu. Vidimo se u sljedećoj epizodi i želim vam prijatan dan.